So nalabalabas na isuro kada kayo, kasano tayo nga naalat ti divine nature. Kasano tayo nga naalat ti divine nature by spiritual birth. No, nilubong, iti physical, ket naalam da jay nature ni amam dito'y lubong. Because naianak ka ti physical nga panakianak, naalam da jay lasag na, tao, naalam day tulang, his blood, his nature na sa man. Naala tayo by physical birth. So no, kasjay iti physical birth, even sometimes the voice, jay boses ni ama tayo no ina tayo, ket mabalin nga maala tayo riyay. Amen? So kabusbusisam ni amam. Dajay ting kasana nga na-transfer ken ka jay nature, jay physical nga amam. But no anak kamot iti Dios in the spirit, tinaalam mo jay nature ni amam iti heaven. Hallelujah! Urabahaya rabase. Praise the Lord. Amen? Hallelujah. So akitaan nyo riyan, nga no, naianak ka, naalam dyan nature na ianakam. Kasla ka dyan na kaianakam. Awan makay-repute dyan. Awan makay-deny dyan. Ti devil lang ti mangpadas nga mangi-deny kada kayo dyan. Kenda kayong agdangdangag. Nuhan nyo nga biliban daydoy. That's your problem. Because it is impossible nga i-confirm the Holy Ghost in their life mo, diyan mo binili. But ura yan na mapapanam, this is true. Nga no, anya na kaya nakam, iti mga naalat in nature, diyan na kaya nakam. So no, kunaman na anak ka, iti Diyos in the Spirit, naalam diyan nature niya ma'am, iti heaven. So nga diyan baga kada kayo by spiritual birth, naalam diyan nature niya ma'am, no salunat niya ma'am, salunat kamat. No powerful niya ma'am, powerful nga ti spirit mo. Amen. Hallelujah. No healer niya ma'am, healer kamat. The teenager, baknang niya ma'am, subaknang kamat. Powerful ti busis niya ma'am, powerful mat ti busis mo. Hallelujah. The strongest one niya ma'am, so you are strength also. Dagiti di kailangan nga i-receive yung ganang ag-manifest in your spirit, soul, and body. Hallelujah. Nung makita yun na dahil, talagang ag-trust kayo dyan nga God, ag-trust kayo dyan, nagbalinan nyo iti Diyos, and then dyan nga maikati-trust you, dyan na-create. Nga ag-trust ka lang, dyan creator. So, nung may bagbaga na dyan, minsan nga, ang kayong ag-trust dyan na-create, ta na-i-curse, ag-trust iti men. Amen? Dapat ag-trust tayo lang kini Lord. Ano may bagbaga na dyan haan nga maisuro na gito'y, kas ano nga mangyari, nga umayking ka lang di ba nag-trust mo kini Lord. Nagidjay di problema, kadagiti kurang nga teaching. But now, may sursuro, you have the divine nature of your Father, the divine nature of Jesus, the nature of the Holy Ghost. Amen! Image and likeness. Kunan nga ron ni Apo Diyos, let us make men in our image. Sino kadwana iso nga our kunana? Jesus ken the Holy Ghost. Ket no our image kunan ni Father God, kalanglangatoy ti Ama, ti Anak, ken ti Holy Ghost. That's our nature. Kaya di kasasaad mo. Kailan makita mo dihay? Tapno diha nga kasasaad ti physical, iti human. Nga daday kasasaad jay sinful nature, ti amum. Kasi daday nga sinful nature, kasasaad ni Satanas diyay. Nga in-share na ijay tao. Kailangan nga ma-overcome daday, ma-destroy daday, iti tunay nga knowledge tayo, ijay nature tayo in Christ. Palakpak ka na Jesus. And then number 2, nga insulok kada kayo kasano tayo nga naala. Iti divine nature tayo. Babayan, ijay, panaka-recreate tayo. Because
We became new creation in Christ. E di namati tayo, di na born again tayo, na-recreate tayo. Oh, ayan na daday. 2 Corinthians 5:17, itid ko kada kayo diyan. If any man be in Christ, no titaw kat na irelasyon kani Jesus, na i-connect kani Jesus. Nagbalin nga, new creation. All things are passed away. Behold, new thing has come. Yadi kaya't nasa uwan ay, jay old nature mo natayan. In mayan tin new life. New nga taom, wano kinataom, new spirit, the spirit from above. So nga you are new creation in Christ. So, hindi nagbalin ka nga new creation, na recreate ka manan nga image and likeness of God. Nga kasi jay Genesis, hindi pa naka-create ni Adan, itatamanan mat na recreate tayo in Christ mat lang. It is the same nga image and likeness, the likeness of God. So nga mabalin tayo nga ibaga, I am like my Father. I am like God. Oh, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Next nga kita tayo dahil nga verse, kaya't na dahil pagkita kada kayo Ephesians 2 verse 10, iti amplified. About new creation. Iso nga no na born again ka, na-recreate ka, baru ka manen nga parswa. Kailangan nga i-meditate yun na dahil ganang agbalin nga reality. Urabahaya. Ganang nga ma-sense mo in your spirit, soul, and body nga kasday ka. Urabahaya. Praise God. Kasi iti result na kanyak eh. Naawatak na in my spirit, soul, and body, I am new man. I am divine man. I am like my Father in heaven. I am like my Lord Jesus. I am like the Holy Ghost. I have His power. I have His life. I have His health. I have His healing touch. I have His authority. I have all things. Amen. In Christ, I have His nature. We are one in nature. Hallelujah! Kailangan ng gana nga, nag-work ka dahil sumamay ken ka. Gana nga, no itultuloy mo sumamay, gana nga gugrow. Daday nga knowledge mo. Ing gana nga, maka-aksyon ka kas kini amam sa dilangit. Makaaramid ka, makapanunot ka, makapagsao ka, kas kaniyana. Hallelujah! For we are God's own handiwork. Tinan nyo, kasi, idi nang create, idi Genesis, let there be light. Kaya kasi lang na dati light. But idi tao, tiaramidanan, hana nga, let us create. Hana nga kuna, let us make. What's the difference? Let us make inusarnan jay imana. Let us make men in our image, so we are so special creation unto God. Amen. Hallelujah. For we are God's own handiwork, workmanship. Hallelujah. His workmanship, recreated in Christ. Makita yun tayo, recreated in Christ, born anew, that we may do those good works which God predestined, planned beforehand for us, taking path which He prepared ahead of time, that we should walk in them, living the good life which He prearranged and made ready for us to live. Yadi kaya tasawan, create na tayo barbaro in Christ, in anak na tayo nga new, tapno aramidan tayo dagiday works. Amen. Nga, in tuding ni Apo Diyos nga aramidan tayo beforehand.
before the foundation of the world. What is that works? His works. Yan ibagbaga ng aramidan tayo. Iso nga ni-recreate na tayo manan. Nga barbaro akaskin ni Jesus, recreated in Christ, recreated in the image of Christ. To do His work. To do the works. Kaya ta sa waday, tapno arabidam jay aramid na. Hala nga tapno agaramid ka tinaimbag, agaramid ka akas kaniyana. Ag-action ka akas kaniyana. Ag-sao akas kaniyana. Ag-perform ka akas kaniyana. That's the real message of this. Hallelujah! Isu nga na dyan, no makitam, day tunay nga nature mo, kasasaad mo, nga kaski ni Amam, kaski ni Jesus, kaski ni Holy Ghost, kaya aramidan ni Amam, isumat kaya aramidam. No healer ni Amam, your healer also. Kailan makita yun diya? Rabahaya rabos. That's our work. Kung nagkarudang, saan kayo babagat? No, iti nature ti bangos. Nga na-create kat aglangoy di baybay. Wano iti fish pan. Kat aganat di bangos. Aglangoy mat iti fish pan di anak na. Because kay isu na ni amana. Dajay gata sa uwan. Dajay nature nga natawid tayo. Urabahaya rabos. Amen! Hallelujah! So, kita mo di aramid ni Amam, ta isu ti aramid mo. Tahandakan nga anak ni Satanas. Anak daka ti Diyos. Ni Amam is righteous and holy. So, naianak ka nga righteous and holy. Na-recreate ka nga righteous and holy in Christ. Tapno agbiag ka nga righteous and holy in this life. As He is! Dahil kaya tasawan na yan. Ano maawatan nyo lang na dyan? Ang nalaka maawatan if you believe. O sa rin nyo dyan BRM, ngayon suro ka na kayo, believe, receive, and meditate. At the more nga bilbilibam kat i-receive mo, the more nga sumamsamay ken ka, jay reality. Amen! Woo! The more nga mom nga you are righteous and holy, sungahan mo kayat nga i-connect even your body, it is sin dito yung earth. Kasjay, di ka powerful na rito. Woo! Hallelujah! So nga maawatam na ito, di ka mahilan. Urin baga ti doktor nga wan pag-asam. Because the life of Christ is very powerful. The life na nga health, the nature na nga health, under na amin nga sakit, under na ni Satanas. Dadya iti kapigsa ka powerful mo kumanga tao no makitam jay nature mo in Christ. So now, nakita tayo jay na-recreate ka. Woo! Nakaski ni Amam. So ngay bagam, ti sarilim, I am like my father. Like father, like daughter, like father, like son. Amen! Are you getting something? Dapat naalayo dyan. So, kada, no health ni Amak, health akmat. No spirit ni Amak, I am a spirit also. Tidi pa rin siya lang, ada bagik, awan kanyana, because di bagi, iso ti bagi na dito'y earth. Amen! Kailan makita yun na dyan. So, next, kailan makita yun. Ngapay nga ada, tilahi tayo. Wano nature tayo. Nga, kaskiri Apo Diyos, because that's our race. No, dito'y lubong, ada di makunkunang human race. But that's our spiritual race. What is race? Lahi. Puli. That's our spiritual race. Amen. Okay, Acts chapter 17, verse 20-29. Na yun da ito. Awan da ito, hindi na palabas. Woo! Minsan ngay pari-rebuke da ito.
Kasi, awan gamin, hindi na duma, hindi na palabas. So nga nagasat kayo, na ipasubli pa lang basit. Ang daglangalangan, awan malabsan lumaminsan. Okay? So, Acts chapter 17, verse 28 and 29. Puli tayo gamin. Amen. Ti puli tayo, Diyos. Na Diyosan ti puli tayo. Pulin ti di Diyos. Ora bababahaya rasaka. Amen. Woo! Nuhan nyo manan nga patyan ay. Dagiti tiga po na nga haan nga agwo-work. Kailangan nga mabilib, santo agwork. Amen. Verse 28. For in Him we live and move and exist. In Him we live and move and have our being. Amen. Hallelujah. Because, as some of your own points have said, we are His offspring. Anya ti offspring? Kapututan. Kapututan da tayo ti Diyos. Tidaduma, we are His seed, bini. Because sinaanak tayo ka ni Jesus, kakunak tinaborn again tayo. Tinaggapuan da dyan ni anak. Nga born again, nga kasasaad tayo, nagkapuyay divine sperm of God. Divine seed of God. Haan nga day corruptible seed of man, tinagapuan tayo. Day body nagapuyay corruptible seed of man, but our spiritual life, nagapuyay incorruptible seed of God. So nga nagapu tayo, idibini ni Apo Diyos. Iso nga nagapu tayo, is divine sperm, tipuli tayo, ket dadyay kina Diyos ti Diyos. Agasam dadyay nga pulim, agsakit ba ti Diyos? See? Iso nga makitam dadyay nga kasasaad mo, ijay nga agwet, jay healing power of God, ijay biyag mo. No apay nga bibiliban tayo gamin de sakit because jay natnag nga sinful nature. Iti binilib tayo idi. Kailangan nga tibiliban tayo jay divine nature of God. Hanga sinful nature nga naika-curse, nga masaksakit, nga anak ni Satanas, nga worldly, sinner, unrighteous, unclean, hanga na day, tibiliban tayo, our new nature in Christ. We are righteous as He is, holy as He is. We are healed. We have power to heal the sick, to cast out demons. We are powerful because that's our nature. Spiritual race. We are God's seed. Seeds of God. Hallelujah. Langad ang ganyo na gito eh. Nagito di mag-change till life. Ang kangag-change eh. Ito ko na naan-anusam. Tauray. Tibali. Agan-anos ka, tano aganos ka, ti anos, parwarer na tilamot, uray baga-bagala diyay. Ang kalatag balin nga na anos, tahan mo tinature mo, ket kinaanos, kakas kini amam. Hallelujah. Kamno kami meditate mo, tinature ko na anos, because na anos ni amak. Tinature ko light and love. Hanak nga hatred. I am love like my Father. No kuna mi jay ka nga umanos, jay ka maka-overcome. Ado ti hanak kinam mo dito nga revelation tayo lumang ni Satanas.
Ngam praise God ta in-reveal ni Apo Diyos ditoy. So nga nagasat kayo ng umay, tamapakan kayo ti tunay nga kina Diyos ti Diyos. Ti kankanan nyo ditoy kina Diyos ti Diyos. Tap nagbalin kayo nga agbiag akas kanya na in His image and likeness. So in Him believe and move and have our being, as some of your own poets have said, we are His offspring. Tapno mas, kuha kada kayo, basa kada kayo, jay Tagalog. Hallelujah! Praise God! Amen! Basaan tayo jay Tagalog. Ijay Acts 17, verse 28. Woo! Kararag yung nga i-reveal mo, Apo Diyos na ito'y, because I believe. So tar aramidak every day, reveal mo, I believe. Pati nature ko, kasken ka. We are one in nature. Father, reveal this to me. I want to know this true revelation knowledge. I want to know these things in my spirit, in my soul, in my body. I am like your Father. So reveal this to me. Karakararag ko pa dito, isot ka po na nga gin-increase, tinalage ko dito. And then the more nga gin-increase, tinalage ko dito, the more the power ni Apo Diyos nga word. So I encourage you to do the same. Amen? So, sabagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay or siya ang ating buhay. At nagsisikilos, Kanya nang agaraw tayo or agaraw tayo ide kinasiasin nuna. At mayroon tayong pagkatao. Kitaan nyo? Adda Kanya na di pagkatao tayo or dadya kinasiasin nuna ti kinasiasin no tayo. That's the point. Amen. Sa kunalay dahil nagaya naman ng sinasabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula sapagkat tayo na may sa Kaniyang lahi. Amen. Tayo naman sa Kaniyang lahi or tayo'y lahi ng Diyos. Sa verse 29, yamang tayo nga'y lahi ng Diyos. Pulida ka ti Diyos. Iso nga ti pulim Diyos. Pulim Diyos. Adalahim nga Diyos. Tilahim ket lahi ti Diyos. Awan sakit ti Diyos. Hallelujah! Haan tayo nga puli, dagijay masaksakit, dagijay puli, dagijay sinful nature, but ti puli tayo data, lahi ng Diyos, nasalonat, 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 nasalonat. Awan saksakit ti puli tayo. Awan curse, awan ti malas, awan ti buwisit, awan ti nakakapoy, awan ti nangnang, ijay puli. We are like our Father in heaven. So if you believe in this, you are healthy. Sickness and diseases has no right to dwell, to remain in your bodies. Because this body is the house of God. Hallelujah. Arabahaya rabosenderekia. Kahit yung maagasan nga tao, no, dalaang ti tao, dito'y kat amum de jay, kat no naka-wheelchair lang, dahil mabalinan nga tumakder because, awan gayam ti pulimi nga naka-wheelchair. Awan ti puli tayo nga stroke, high blood, diabetes, awan ti puli tayo jay. Hallelujah! We are healthy!
Because we are healed. Hallelujah. Mabalin nga may sanda kayo manan ni Satanas. When aday spirito yo, ngam jay bagi yung ngay. Jay kunak. Ididamo da ito'y bagi tayo balay jay spirit nga nanatay nga sinful nature. But in my tayo kani Jesus, ginatang na da ito'y by His blood. Santo jay spirit nan tinagyan dito'y. Nagsukaten ti spirit nga nagyan dito'y nga body. Hey! Hallelujah! Isungat ti spiritan nga nagyan dito'y lahi ng Diyos. So nagsabat kayo kani Satanas. You are God as well, but I am God with my Father. So you are under my authority. You are God and I am God also. Sikati Diyos ti kinadakas, ba't nakipagjukat sa kini Amak? So, in the mighty name of Jesus, come out! Leave this place, leave that body! Because sa dalahim nga Diyos, your command is very powerful. Because ni Amam, kini Jesus, kini Holy Ghost, King of Kings and Lord of Lords, nakipag-ari kamat, so you are King. Puli tayo, dagilay kings. Hey! Ida do mga preacher, numangag na dito, no? Makiktot na dito. Hinuray tamanan nga rumrumwar nga preacher nga may preach dita. Di ba ako na dan tumanan ni Satanas isuti ng deceive na kini Eva? O na da mangan katibungan ti kayo, tanong mangan kagbalin ka kas Diyos. Ket dikinan ni Eva, ket na deceive, iso nga deception day tanga preaching kunada manan. Kamamoy tinadisiban ni Satanas. Kita nyo ni Satanas, no? Kaslan ni Apo Diyos. Haan? Ni Satanas ket Diyos ti kiladakas. Diyos ti basol. Amen? Dadya ti apan na ibagbaga kada iba kini Adan. Dadya ti deception na. Dati dadan kini iba kaslan ni Apo Diyos. Image and likeness of God. Isungating kasana nga ng deceive. Kananyo, tapno maisiparit kayo. Tapno kasla kayo kas kaniyak nga dumakes tayo nga Diyos tayo, ti sarili tayo. Dadjay kuma, iti point ijay. Siyempre, handa nga ibaga at deception nga ron. So nga di kinanda, nagbalinda nga Diyos ta ti sarili da. Nagbalinda nga dakes ti tao, Diyos dan ti tiyanda. Ngam tatada tayo, haan nga jay tiyan tayo, haan nga jay sarili tayo, nakipag-Diyos tayo, kini Ama tayo. Iso nga jay aramid na ti aramid tayo. Ti deception ni Satan, hagbalin kayo nga Diyos iti sarili yo, daday ti deception na. Iso nga dagiti haan nga mang believe dito, nga naki-Diyos na kini Amada sa dilangit, haan nga anak ni Apo Diyos ti kakasjay. Tano anak na ka, natawid mo, ti-nature da na kaya nakam. Amen! Ti deception ni Satan, dadyagbalin nga Diyos mo't sarilim. So nga na-deceive, ti tao jay, so nga Diyos dan ti sarili da, madidan nga acceptan di kina Diyos ti Diyos iti biyag da, because their God is their belly. Their God is their own self-will. But sa atin, we have the nature of our Father. Nakipag-Diyos tayo, kini Ama tayo, han tayo nga independent kankwana because of our relationship with Him. Nga nakipag-Diyos tayo kanihana. Woo! So nga haan nga deception da ito'y, isuda tila deceive, tadihanda nga mabilib, nga sila'y may lahi ng Diyos. Tayo'y lahi ng Diyos. Diyos saan nga agsakit? Ti Diyos lang nga masaksakit ni Satan.
Diyos ti lubong dayay. So next, nga kitaan tayo, we need to understand more and more of these things. Amen? So, kailangan tayong ag-increase dito. Ag-increase ti knowledge. Kailangan nga dadjay humanity tayo. I mean, di kaya't kung asawa na dyan, dadjay sinful nature ag-decrease. Amen? The sinful nature ag-decrease. Ket chay divine nature tayo ag-increase. Hallelujah! Amen! Praise the name of Jesus. Palakpakan tayo ni Jesus. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Ada ba pulim? Yes, amen. So, dadjay humanity tayo ag-decrease. Dadjay sinful nature. Dahil tawan, dahil kinataong dapat madimulis. Ag-decrease, dahil sinful nature, but dahil divine nature, isuti ag-increase. Mabandayo dyan, isuti ko na ni John chapter 3, verse 30. Hallelujah! Woo! Iso ano i-meditate na ito, iso nga awan sakit ko, i-reveal ti Holy Ghost maging totoo. Dinadumagamin, kapanunot dan, iti panunot na lang, han nga maabot ti panunot na ito. Han nga maabot ti human knowledge na ito. Revelation knowledge ti makaabot. Ket umay lang ti revelation knowledge, no bilibam day truth. So nga dararami na kay believe. Adalahik nga Diyos, ti lahik kitagalangit. Dahil di nakaskas-tao ka rin mga believer nga ibagada, tagalangit tayo. And then, adalahim nga ron nga Diyos, awan ko na daw manan. So, handa nga mawawatan ti teaching ni Jebiyagda. Magulo. Ibagbagada nga tagalangit na, ti tagalangit lang, di Diyos. You need to understand that. Nuhang ka nakipag-Diyos kiniamam hang tagalangit. No tao ka lang, tagadaga ka. Nawatan niyo? Pura bahaya rabasende. Isung ako na ni John. Kuna na, he must increase, but I must decrease. Kailangan nga ni Jesus ag-increase. Ngam siya ag-decrease. Nangyari na ito idi time nga mangbabautisang ni John. Ket he must become greater and greater and I must become less and less. Kuna ni John. Because kuna na gaya disciple, that ay binautis sa rami di river of Jordan, nakita mi nga mangbapbaptize. Ket adadun ti mapapan kanyana ket bumasbasit. Yung umay ka na tayo. Yung kuna ni John, di sungbat ni John, he must increase, but I must decrease. Kaya na sa wen, kailangan nga ni Jesus ti dumakal, ni Jesus ti maingato. Tajay di ministry na. Pero in our personal life, alaan tayo di ay, kailangan nga ag-decrease ti kinataom, ag-increase ti kinasiasinom kini Kristo Jesus. Amen? Kailangan nga kinasiasinom kini Jesus ti ag-increase. Kaya ag-increase lang da jay through revelation knowledge. Amo yun da insuro-suro kada kayo. So the more nga ag-increase ti knowledge mo da kina Diyos ti Diyos, the more nga dumakkel ni Apo Diyos ken ka. Colossians 3:10 and 2 Corinthians 3:18. 3:10 iti Colossians 3:10. And have put on the new self,
which is being renewed in knowledge and the image of its Creator. Idenilti put on your new nature na ito dyan anak nga lahi ng Diyos. And be renewed as you learn to know your Creator and become like Him. Makita yun na dyan? Marin-renew or kaya nasawan dumakdakal dyan new nga kinataom. As you learn to know your Creator. Habang nga mamamamom the Creator mo no sino isuna, ijay kamat nga mapurpur mga agbalbalin na kaskanya na itin knowledge. So nga the more nga mauawatam ti Diyos nga health, the more nga mauawatam ti sarilim nga health. The more nga mauawatam nga ti Diyos kat powerful, the more nga mauawatam nga you are powerful. The more nga mauawatam iti new nature mo, nga ni Apo Diyos is love, the more ka ngagbalbalin akas kanya na nga ayat. The more nga makitkitam nga He is so rich, God, the more nga ijay ka nga bumaknang. Dahil kaya't nasa wala dahil, put on your new nature and be renewed as you learn the renewing. As you learn to know your Creator, the renewing kasi. The more nga mamamom ti Diyos, ijay sarilim, ijay biyag mo. Ngano sino ni Apo Diyos nga isuti biyag mo, ijay ka nga marinyo. Uray mano ti teaching ti renewing of the mind. Nga napadpadas ko na dyan, nangangag ko ti renewing of the mind nga teaching. Awan gayam ti makarinyo ken ka, nuhaan mamamam mo ti Diyos, nga kinasiasinom dito rabaw tinaga. Amno mamamum ti Diyos, no sino iso na ken ka, kat kastay ka, agbalbalin ka nga kaskanyana. No salonat iso na, sumal salonat ka, damor nga mauawatam di kinasalonat na, damor ka nga sumal salonat na kaskanyana. The more nga maawatam di pagka-healer na, the more nga mausar mo ngagbalin nga healer in His name. The more nga maawatam di ayat na, the more nga makapagbiag ka nga ayat. The more nga maawatam nga God is no fear, awan ti kabutang ti Diyos. The more ka nga agbalbalin nga very bold as He is. Kasjay, ti kastante marinyo. So nga, kanyak, kanayong ka iba ka, I am like you. Because I am your image and likeness of Father. I am like you. You are health and I am health too. You are healer and I am healer too. You are life and I am life too. You are light and I am light also. Hallelujah. You are compassionate and I am compassionate too. You are righteous and holy, so I am righteous and holy too. Na-inherit ko na ito'y. Isu, itinakaya nakakyan ka. Nakarecreate akyan ka. The more nga aramidam day, agin-increase, nga agin-increase, jay divinity. Hallelujah. As dahil, so nga gintrisado kayo dito'y, agayon nar kayo numabalin, agkararag kayo agpas, Lord, kaya't kung i-reveal mo na gito'y, tamaging reality in my life. Makikita ka na hangag, receive ka na gito'y, awan, hanag agugro. So that agmudya-mudyat nga kunant kan kanay. Naglakamot ti mang receive. Kalang, I believe, I receive, I accept. That's my nature. I receive, I believe. Pulik, ket makadiyos sa kasken ka. Naglakamot ti mang accept. Ito pa no ibagad, ada sakit mo. Puti accept mo. Imbis nga hangad aday ti tunay nga lahim, inaccept mo dayhan mo nga puli.
deception iti enemy. Ito pa na ibaga nakakaasa ka, kaputa talaga nga awan bibulsam, ka-approve ka. Kung ibaga na pa'y tipuliyo babaknang, baknang tipuliyo. Yes! No kaya't yung change sa situation nyo, bilibin nyo na ito, tap nag-work! If you want to change your world, believe in the word and change your word. Amen. Hallelujah! So, last part. True knowledge. Nga ma-renew tayo. Ngaag-increase iti divinity tayo. Hallelujah! For as He is, so are we in this world. 1 John 4:17. No, binilibyo kiti dito na agasan kayo kit di kuman. Aha! No binilibyo na ito birukan nyo dyan sakit, pinmanaw dan. Amen. If you believe in this, da ito'y tikabutang ni Satan ni jay life you, nga mapurma kayo kas kini amayo sa dilangit. Kabutbutang ni Satanas, dagita nga teaching, tamunan nga maabak ijay life you. Iso nga gawa nyo timang believe. Believe nga believe. Tadi ka sa timangan ti spiritual. Believe. Isamol mo. Ketil munam aksipam. Yes. That's who I am in Christ. Kasjay. Uray man nagpipintas ti makan no. Ang kangamangan. Awan impact na idebiyag mo. Nagituyan katipakpakan ko kada kayo, mapno kayo di kinadiyos ti Diyos. Mapurma kayo akas kanyana. Haanan nga ba sa doctrine nagitoy? This is life. Nga once nga bilibon nyo, makita yo ti transformation, makita yo ti anointing nga mang-confirm. Hallelujah. Kasano? Budak madan nga increase iti divinity through knowledge. Amen. True knowledge of Him, because as He is, so are we in this world. Hallelujah! Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment. Apa nga naturit kayo, no? Almighty judgment, because as He is, so are we in this world. Gapota no sino isuna ijay heaven tata. Wano sino isuna kasta tayo matitoy earth. Isuna kat righteous, so righteous tayo matitoy. Holy isuna, so holy tayo ditoy. Health isuna, so health tayo ditoy. Love isuna, so love tayo ditoy. Isu nga na ibiyag mo na dayaw ang kabutang mo ti judgment. Amen! Tanagbiag ka kas kanya na dito'y earth. Generous isu na generous katoy. Healer isu na healer katoy. Pinapanaw na ni Satanas si Day, papanawan mo't isu na dito'y. Papanaw mo ti Diablo dito'y, da pinapanaw da ijay, ituloy mo matito'y. So nga doon, yaman, ti baludan niyo, chay nabalo di jay, wano anyaman paritan nyo dito'y, dyan na iparit ijay. Anyaman ti palubos nyo dito'y, dyan na ipalubos ijay. So nga gaputap, maiparit ni Satanas ijay, maiparit mo ti kingdom ni dito'y. So if you are in God's kingdom, bawal ti demonyo. If you are in God's kingdom, bawal ti sakit, tabawal ijay. Bawal itoy. Bawal ti gura ijay, bawal matitoy. Bawal tagmimisut ijay, isuman lang itoy.
joy ti adda so joy ti adda ditoy. Woo! Tedi kayat na sa wala die, as He is, so are we in this world. Salon at isunay die, salon at tayo dito. Hallelujah! Okay. Final. Amo yung tinature you pa, di may saan nature you, i-confirm ko kada kayo. You are God's. Han kalaang nagpulpuli, no dikiti, you are God's. Okay, Psalm 82 verse 6, ti anak ti Diyos, Diyos. Basbasit lang nga G. Amen. Tadyay dakkel nga G ni Apo Diyos. Datayo di anak na nga basbasit nga G. But His power ket nag-ayos kada tayo. Woo! 82 verse 6. You are God. So we are God's. I am like my Father. We are gods here on earth. Higher than the gods of this world, the devil. Amen. Oh, hallelujah. We are like our Father. We are like our Lord Jesus, the Holy Ghost. Here on earth, His power is our power. His authority is our authority. His life is our life. Hallelujah. His health is our health. So ako na ito'y, I have said, you are God's. Diyos kayo, and all of you are children of the Most High. The anak ti Diyos, God's. Children of the Most High. We are God's. So we have, anya ti kayat nasawan the God, you have the authority because God ti kayat nasawan kat authority. So we have God's authority here on earth. Hallelujah. Whew. We are God. Hallelujah. Kailan ma-break the deception the enemy, saksak na kada kayo. The children of the Most High get God. Gods. Anak na kayo ba ti Diyos? Anya din baga na, ti anak ti Diyos, they are gods. Kailan bilibom ti scripture. Anangin bagang anak ni Satanas na ito, anak ni Diyos. Kasi sa atin ba'y baga-baga, anak na tayo ni Diyos, anak na tayo ni Diyos, yes, in Christ. So no anak na kayo are God. Whew! Hallelujah. Sigurado manen nga mangagda na ito ija YouTube. May isa na dyan, dati kulto ija La Trinidad, Baguio City. But na-explain ko kada kayo ni Satan, the deception na agbalin nga Diyos, ti tao jay sarili da. But tayo, because of our relationship, kani ama tayo, naianakan tayo kanya na, ijay nga natawid tayo di pagka-Diyos na. Han tayo nga inaramid ti sarili tayo nga Diyos, naianak tayo nga dyan. Inaramid na tayo nga Diyos, ni tatang tayo. Insubli na jay image tayo, jay likeness tayo. Next, John 10:34. Harabahaya kinote ni Jesus na ito'y approved by the Lord Jesus Christ. Tada nagidjay nga parisiyo, nagidjay nga solution, religious people under the law.
Katibagbagada, apa ipadpadam ti sarilim kini Apo Diyos. Di ba blasphemy dayta kung kunwari di verse 33. Panang tabaw dayta, may saka nga tao, kat kiklim mo nga Diyos ka. Okay, basahan tayo di verse 33. We are not stoning you from any good work. They replied, but for blasphemy. Kitaan nyo dyan? Apa ibagbagada nga blasphemy dyan? Because you, a mere man or human, claim to be God. Kung nadakin ni Jesus, may isa nga taong ikiklaim mo nga Diyos ka. O kitaan nyo? Ado pa tayo kisursuro? Ayan natin scripture ngayon claim ni Jesus nga God. Isunod ito rin. Amen. He is God. And then madin lagi dya tatao. Because din baga ni Jesus, the God of heaven is my Father and I am His Son. Kung nandagi dya tatao, anya, amam ni Apo Diyos. Da kami tupay kat saan nga wawagan nga ama, God ka na kami. Oh God, kun kunami, kunada. Ngapin may ka, ibaga my daddy. Who are you? Blasphemy na ito, tayo bagbagam nga ama misuna. That means, no ama, anak na ka? Ha? Diyos ka nga ron? Kung kunada dyan. So nga sinungbatan ni Jesus. Verse 34. Jesus answered them, is it not written in your law? Hanaya nga nakasurat kay lintagyo, nga I have said, you are gods? Hanaya nga inbagan tilintag nga you are gods, kung na nakalakwada, yung di da pa'y ma-accept. Nga kas kadagiti religious people tatanga under the law. But we are not under the law. We are under Christ's life. Amen. Amen. Hanaya nga kunang tilinteg nga you are gods. And verse 35. If He called them gods, unto whom the word of God came, and the scripture cannot be broken. Okay, mapantayo dyan. Kaduma pataros. And you know that the scripture cannot be altered. So if those people who received God's message were called gods, ituloy ito yung kumay dyan. Apa ngay? Why do you call it blasphemy? When I say, I am the Son of God, after all, the Father set me apart and sent me into the world. Apang ibagbaga yung blasphemy no anak dakti Dios. Ket ijay law, inbaga na nga anak ti Dios, da kayo. Ket da dyan nakaitudan ti word, ket anak wano Dios. Kita nyo yung verse 35. Jain mayan ti word ket Diyos. Amen. Those people who received God's message were called gods. Jain nang receive the message, the word, they are gods. Ni-receive you ba the word? Di na-receive you, nagbaling kayong anak ti Diyos. So nga you are God. Ito sungbat ni Jesus. Harabahan. Amen! Alright, tupay the Moses kena Aaron, Exodus 7 verse 1, last verse. Hey! Amen! Exodus 7:1. Kita nyo din baon ni Apo Dios, the Moses kaya Aaron ni Egypt, in baon na isuda kas God. And the Lord said unto Moses, see,
I have made thee a God to Pero. Aramiden ka nga Diyos ken ni Paraon, and Aaron thy brother shall be thy prophet. Uray iti Old Covenant, ni Moses nag-ak nga kaslagkaad iti Egypt. Hallelujah! Ngam da tayo, tinangibagaan na nga talaga, nga lang receive iti message, nga ti anak ti Diyos. So your nature is God. You are God's. Hangag sakit ti God. Awan ti Diyos nga masaksakit. They are healthy. Ti masaksakit lang nga God yan ay curse ni Satan, nga God of this world. But dagiti anak ti Dios nga God's awan ti sakit dagiday. Tati pulita tagalangit. Dagiday kada kayo. So you are now healthy. You are healed. Hallelujah in Jesus' name.